Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Check 1, 2. Check 1, 2, 3.
1, 2. So le sunga le tau sauninga ni tau. Fiolo fionga le fipule. Fiolo fionga le sauli. Fionga le niu. Fiolo sunga, sufolo sunga, Frankie kai. Ia fa pe fol company Frankie nei Laulii. Ua pa ia mamalu ia Laulii nei. Fio ai ia sauli. No fionga le niu mawalu. Fio fa matu mamapsua. Le matua ia taiulu o le aiga pa ia salvalas. Na fatalenga fatibau. O le mo vini ia tu masanga, me se tu ale fia. Ua tauto salo ia pa ia mamalo sa mol ni taiau. Fa mai o le samie I loa ala o ia. Ele to tai foi tua sa matu fa matalanga. Ai matu te fatalofa tu ni taiau. A fio mai su mai tala mai au. O mo lunga tau nei te dio lo matu fatala ulatu. A wale sauninga o le tala ino nei fale. O lupe na wasa vau sese. O neu fufu fatasi le lufa malanga nei o le tua. Te tai melo tu se fua ma se o matu mula. E pea o pumaseno le tato atu. O mua me matausa. Pe leva la oto me la ganga whanwalo. E lau sunga le te sauninga. Mo le amtango le tato sauninga ni taiau partai. Na fionga o fai tawina o ia tu mau ia te ia lona milinga e whao mau. O le au mafo fongo whade a nganga e te iala i naita a tōru ne whai whamo e poe whai whape o ala o le atua o ala ia o le manuia o ala o le atua o ala ia o le manuia. E le ia stata e whanau mai loa anu le atoa. E la matatou te loa le ngaso na mai o le whanau mai o tau mai titi a mata i le. Tau whatotolo, tau whanofu, tau whatu. Ia, se iau na la lam sa mani manu le atoa. A pēla ma foi le. A duenga tia e ma me leo pisinisi. E le se pisinisi e whai anu loa. Tamawa inga loi. Manu yanga me tupe mo. E amata madi, amata foi mo mau. E faso solo e dava si yo na manuia. Ai. E do lama foi fa foi pisinisi ya.
Fade moi le mo ta ma ko fa ko wan mo wa ta ma wa ina tu fa si ya wa fo le a mo moi da ti na e o ma wa ina le la wa o mo ta do ko ko to wa la le tu wa na ye ni ai e ve ve e fa tu e de tu o te fa na o la mo do na ma e mana tu e e wala uma Taita ina i leo o wala i leo tua. O nama nuia i leo wala i leo tua. Nā tau te rei whamoe moe i su tātou mānos, su tātou pota ma se toa. Ai le whapea o le ao ngā, whao ngā i nā wāia le ati nā. Te mawa inga ma manuia i maua mai e, whamoe moe me whanau rango i leo tua. Tātou tua i leo tua. E vai a tā pita e, e la whina mai sa rā e. Ele foi fatal vai já só na tua foi só da faz por já tanto dia mas tá habita por já tá que sabe até uma de pego uma de tal até lá que até ele só fora do o le no ele poto o le tua já deu wa o mai bota to le langa nei já lá se me o tá tu fala o langa tá tu malos au tātou poto ma le doa e whao ngā ina whātasi ma le whanau lango i atu. Ia, ona ta mawa inga lea ma mia pe upor whaisalam. E o noa no le atua mai tātou ia, nei vale lawa lea. Nei o tātou whanau lango i su tātou manos. Ia, ona tātou, ona se se lea o wala tātou whao ngā i sa ike ngai. Tupe whaasili o mea nei o business. A wala o le atua, o le o le muia. Le voi tātou ki tādia le awhia mai o Kiriso. O le mea alofa le atua i le rangi. A o lai e sua o nei o le ala. Pa le kupon, le ola. I le sawa tu lava se tasi muia o le atua. Ia whai tātou te le whanamorango i le atua. Trust in the Lord with all your heart. But do not lean on your understanding. Acknowledge the Lord in your ways and He will make your path straight. Business life is very hard. Almost every night is a sleepless night, trying to figure out how to make profit out of the business. Yeah, and others fall into the using the wrong ways. But what the wisdom says is that have faith in the Lord. Acknowledge Him in your ways. Will make your path straight. And the Lord says, as Jesus had said, that I am the way, the life, and the truth. Trust in the Lord, and you will live with abundance of blessings. Unto Him be all honor and glory. Wasona Mātou ki ia ma whawhitaiana o whio na mātou tua no me whapo moe o whatou rini. Ia na wala o whio awa noa wea maia. Whasoa i tamawa inga mani kuia o tangata ana tenu. Ia peo na iai o nei esi ua whatou ina i tono nei ai. Whawhitai awa noa whai wa maua e. Nei whai no whang. Le ngata i awa noa e maua inga ruenga sa i niai tamawa inga wani manuia ma le atia e wa inga tai tasi ma le tautua i nawa whio i sosea. Mai se nawa whai o awa noa e ngā nunu e inau whanau. Ao tamawa inga ua fōa ina ma maua i o lātou loto i whale ma whanua na i dōre tau sa ina ma mao.
Mātou whaafitai ai magi ia la o fio. Whaafitai so I fua tau tua me so I fua ngāru rue, so I fua tia e o tangata. E lava ua whaasoa mai ia o lātou ta maua inga, ia whātu ina foi nei, o tai te tono le nei ai, ia I la o fio I au. Whaafitai ai lātou e sa ngāru rue, ma whaatino le nei whamoe, moe se anoa la o fio nei ai lātou. E le ma whai o na tūrai mai. Whaafitai au tusupa ia e tia o pēr mo I mātou nei o mātou I doa wala. Awa mātou te whaasanga I ala o le narolangi o ana e. Eo mai ei lei no sia ma li tau malea ma li whaanu maina. Ai o mātou I doa ala o la o fio wa wala I o le muia me le ola. Wala fo ia e te fia sila ia. Wala e te mau ainga I te muia o la o fio o mātou tu. Whaafitai le ngāma o la o fio e te whaatonu fo la o pēr I mātou ola ma la mātou sa. Whaafitai I sili o nau Yesu Kiriso le ni o le ola ma li tāu langa nei e sāu nia. Tāria foi le rolangi lo fio mai ala ya Kiriso o la lofa le. Ina ia maua I mātou le ola ma maua atiri e la. Mātou te tālo wha maangalo I mātou. Wha maangalo I mātou whanangolango I lo mātou lava poto ma lo mātou I doa. O mātou whaatino a iala se ngā duenga ma whiau umau nei tū ina mai. Mese lava foi o lea te ina e ai. Iala e le manuia. Wala o le narolangi, wala o le ino sia ma li tau malea. Maangalo I mātou. Maangalo I mātou whanangolango I mātou mātasi e whanangolango la o fio. Maangalo foi mātou. Mātou le manatua o le tele o lo lofa ma lo wana le te mai te mātou. Te mātou o whae, te mātou ne whapare lo lofa ma whanamai mātou. Mātou ki tano e whamaluia le nei ngā ruema. Whamuia I ai tātou o e ua sauni e ngāru rue ma tau tua. O le au o naina o le atunu I lau tele. E maise lava o le tunu o mātou. Tāno lava I o mātou mau I o lātou mau le lotu tele ma le whamaona. Ngai nai ala o lau fio wa o le ia mi ai. O lava nei o lātou sa I ala o le lero lang. Ina nei whaaduma I nai lātou. I o lātou do ala o lau fio ala o le whaia ina o mātou tu. I whamanuia le pule ma le aina. Whamanuia le o whainga duana. Whamanuia le nei pisi kesi. I o tamau aina I do o lafa mo le wanga. Whamanuia foi le nei mātanga. O lau o whainga duana nei. I maise o lātou e o mala uia. O mātou o māu. Au no ngā rue ma tau tua I lau fio I le mātou I sosial. Le tunu o foi nisi ma la muia sesi. Mai se lava o tau tua ma o na I lau fio ale ni kai. Si iei o muia lo mātou tua. E tā penga I le nei aso I te au ngā rue ma whapaolo o au. Tā tau ma lau o fio I amatanga o le nei sa minga. Ma le whai unga foi o le nei whamoto. Iei o mea umalawa. Whai ma vi inga o lo suafa o mātou tua. O mātou ki tālo I. Au te tano I o mātou roto I te sila fia mea mala. Kai o pēr o whanana. Tu mau I lau o fio le miinga ma le whamanu e whamau. Tu mau I mātou ma lau whanau le larulangi le manuia ma le file o lau o fio le atua le tama. Nofa sisi le se su Kiriso le li whao. Ma futa I mātou pa le rova ngā o e nei masu ma o foi le whamau e whamau lau. Amen. Mo le atu le whaftaitele I lau sunga le te tau sauninga. O leo fulfula li tai au. Sau si tulai a te asimu tu papala ua fo ia le sunga le whawhenenga. At this time of our program, I would like to call upon Frankie Kai. He is the owner and director of Frankie Company Limited for his overview of this project. Frankie. Reverend Peter Tolefoa, Honorable Sunamanaya Fetaya Tauili Member of Parliament, Afionga Netiu Waimio Teo, distinguished guests, management team of this company, staff and fellow workers, ladies and gentlemen. It's with great pleasure that I stand here before you to witness the opening of our 13th supermarket being complete and ready to operate on the eastern side of Upolu.
The project comes with the company's vision to provide employment for our people living on the East Coast and provide best customer service to its customer. Frankie Company Limited brings the service to the people of Samoa through a competitive environment of supermarket, wholesale, online shopping, MoneyGram, Sunshine Pacific egg production, and organic vegetable. This Laulii project started during the COVID-19 epidemic, and it was quite challenging to compete despite so many lockdowns and of course so many challenging consequences we were facing while trying to finish the project on time. This project total cost is 3 million tala. I would like to thank Afionga, Net New, Y New, our construction leader and teams for the hard work to complete this project despite the lockdowns, bad weather, and other ups and downs that comes between during the construction of this project. To our management, team staff, and all those who have contributed to this project, thank you very much again. This day would have not happened if you have not put all your hard work, effort, and time on to this project. God bless you all. For the invited church minister who are witness this occasion, I would like to ask you for favor to remind your congregation and those who will be employed in this supermarket to be loyal and honest. There's a saying, honesty is the best policy. This supermarket will target those who live near so that employment travel is much easier than traveling to town. Again, another milestone achievement for Frankie Company Limited. Malolawa to everybody. I wish you all a very Merry Christmas and a Happy New Year. Sorry for. Malo Fartai, thank you for the overview of the project. Le temin nei malawa tuai malanga ngafalalo tatu lawa abi la fiunga le se pule o mo sa ya lo fiunga sulumanaya fta ya I tau ili tu vasa ya mola usano ga tu ya after mo le manoi na fiunga le MC fiunga o pole former member of parliament of Samoa. Saloi o lengang faftai le tai saulinga. Fiunga pizza to le foa. E me svela fenga venga paia tatunu. Tas fat fai te langa. Mo foi le talo fa fafelo ia tu le sunga pisma. Me fatua con le fiunga le tai loia. Ya me se foi le paia. Tatunu wa fio le aso. Mo foi le nganga le of time for Filoia to the Sunga Frankie, the Pole or the company, I miss for the Fatua, Yonga, Pichova Manaya, Miss Fuela was young. I lay. If we saw them fight Pole or the Parliament, tomorrow, Palianini, I miss the Pulen or oil food is Samoa, the company, Frankie Samone, Miss Elfing Alvenga, Frankie, and Monsieur Payol Tantano, Hello Foyle. Maulunga le fio no fiona safapito o fiona le new vai ni teo io paiale o vale fio no fiona safapito suele a fio valo ya abatu mapsua ya fio foi na fiona no tu e antali ulu ya fio foi na fiona ile atumtumu ale salvalasi ya mesel paia ai salvalas la tai foi la telenga fo ti mau o le mo vini mo ale fa tuma sang ya ale malu ta tonu tu ala fia ya mesio tu sama tu la ya mo nga fa lo alo tu tala foi male ama mal fai tete mal fefe mal tete ma foi sia ale o paia mo manu le aso le nei ya mesio tato ya i fusi ma fanu tanu
ia po muri vai a po fasa wale tu a o e fa tu masanga ma tua muli le nganga le faftai pa ia tato lu ule nei tai au to mana tua ina ia tato tua a fai langi fo launga tau lo le fio anga de o Laulii e mana tua tangata na o taua mamisa ma foisia e o mai e tangata to toa era lato ta talo le na matuina atu le nei nuu luma o le atua e pe ona iai le tae au le nei tūlanga le nei ma waiai le tatou nungu ma le fioanga le nei vai tau le soifuanga o manuia mea uma ma fuai sea pa pena na o atu ana tama whanau e ta lai fina ngalo le atua e so se fata fai taulanga le ngata i lea o le poto masani po le poto lautele wa iai nei le lalolangi e tau ta ua tama whanau le nei fioanga o lo ia su e tusi o insinia ai me se foi pisinis te tele le nei atunu e o mai a le fioanga le nei tulanga foi tau ta longa ma si o mia si tio tulanga si o tatou nu tatou toi manatu lea me o tatou tua a o fai langi le fōlanga sa fa pe nao na tuli vai ma tui natu Laulii le o tatou o ai falseu ai sa oi ma o malia le tai au le nei moli le nganga whaftai pa ia le whainga ruenga le tua lo whaawau pēr te talo mo se manuia o le nei nui upo le tusi whai mai e ana ma whai whina ngalo le tua una wa aile i manuia lau walu i manuia lau sau i manuia lau whanau i manuia mea tango ai o lima i manuia mea uma pe ona ele nei nui o mele i wa aia e mata ele i o ese ma whau ses o mea na o whai ele atua mo e ala rofa ati ona na fina te tala ai ni whatanoa vai pa ia le tatou nu sala po le wha se lau wafele tau le nei ngā renga tele mai whea mai ta mau a inga i vai u whamanuia ai le atua i o tatou wafi o anga tua maota a to manatu fo ele nei ele sa o tatou iai ele iai se matango fie whapenei a o ta talo ia nei o tatou tua le lato tuli vai lea ma tu inatu tatou nu lea o tatou o ai whaleseu ma tatou maua nei whamodianga tatou whapelea whawhetai tele a le atua whaafo ili vi inga i ate oi whawhetai whapetoa le niu no tu lai mai whaafo ili o tatou nu ai mesen lango sua o walu ai mesen matua ai sa valasi ia ma pa ia le tatou nu malo pe ona te whai atu e so se mea e se Laulii i se tono le atu nu le nei mawhafu tau ta ua i mea matango fie na tupunga mai o tatou tua whamanuia le atua dala foi na eina tatou manuia langa leo tatou tina nofo i le tua oi whatu masanga mātua tatou le leo so se a inga e o e aveni niu e tuto i tua oi ma fuisa tangata tuto e tu i tua oi le son tu ua lai le atua tatou tua oi o atua ma whatu masanga tatou me e ima tatou whaftai le atua i nei ele i whaapele matango fie ai o te talo nai le o tatou tua awa whai langi fōlango leo le latou tutoa le nā sasa ili manoa i taua mako apena ne ia manuia tatou leo tatou iai tatou whaapele o tatou au onga le hauna pa ia le nei tai au i o sam talanga i le sunga ia Frankie mai se au mua o le Samoa tanga luenga i whaftai tau whiwhilia o le nei nu o Laulii company nei o Frankie e sifuru tolu ia supermarket i te tala i tono le atunu te masalo o na au sa o ngalua i le revenue ma le custom o le rua i whai pisinisi saina lea na taunu mai Samoa ma tufa mailon ta mau a inga i tono si o tatou atunu lea lau o tatou manuia i le nei tai au o lewa i tatou lau whanua le si supermarket i vi ia i le atua pena o whai atu o mea ia sa te talo aina o tatou tua a leo o tatou manuia i le tai au le nei ao sunga ia Frankie o tatou nganga whaftai le atua ia o leo i tatou nuu manuia le ngatou manuia ai le tatou fio anga mana tatou i tu maro ia e wha manuia atu i fo i le tu sa e atua
ia i meso fale alili ma atu ai o leu ai nei le shopping center i le fioaga o Laulii po le fioaga o le niu mo na alo ma tatou nu pe la le tai au moli le ganga faafetai Frankie e me suela o fionga pule Samoa e au mua le former member of parliament le filifilia o le nei nu o le matou te talo ia tatou ngalu lue faatasi ina ia faapena o le manuia pea le nei nu o le ua le toiaini au mea toe popole ai le ua le tatou nu le pisinisi e te sau a oi whātau atu tulou me o ielo malosi whāwai moa au le te ui ilo pusaisa e toi sau lesi asa toi whātau atu le e toi manao mio se pusaisa le au i le pusaisa e sau ama watu me tali e le sua i le aso me le aso ai tau ngata soi fuanga wa ele temi nei e te le toi a fio e pia le au le tatou nuu le supermarket i sili tono le atu nuu nei o mai e whao ngā maltitau au nei toi o i sesi pisinisi o lea wa iai Frankie le tatou no tufa mai on manuia le ngā tele nā e la manuia foi tatou tu langa i ngā luenga ma whapena i me uma e lea wa iai o le tatou pisinisi o le tama whanau a Laulii a me sue le whionga a pito wau manaia o le tamaitai foi e tau mai lona ngawha le tatou no ia leu toi mai sa saa mai whamanianga pio mena i mita al whaipule tangata au le lei uma tama matene e mafua atu le tumalo nei a mese le nuu le nei fio mai uma ia e le au le malo le pale mio tangata tau fio mai teine o le fioanga nei na pele o matou tala le nei tai au ia whamanuia le atua tatou nuu ia o mai lango tatou pisinisi le ue tatou lima e aua foi nei solo mua ia i tatou le o mai ia o mai o touria ia i tu au tu mo lesi leo i tawhawhau mo mai a mai pusa apa whaatau i wa alu ai tonu tupe mau e tonu al tatou nu anga le leile atu e tuenga le nei aso ya tuenga le amia for ya Frankie matpulenga. Thank you very much Frankie for your select our village for this big project here supermarket. Thank you so much. You're the first Chinese businessman you arrived in Samoa, but thank you very much for you share your love, especially this district, and also our village of Laulii. We pray in future, we work together, and we support your business. And also we request for the new Saone, for Matai title to you, especially Sulamanaya, to be Sulamanaya Frankie Guy, or Tuivasa Frankie Guy. You are the Matai of our village. Thank you very much for your Manuel Tatawaso Jesus. Mamalo whaftai, tai sau noa I lau whiunga le whipule, I nei tū lau le tai o le walua, ia nao si vaenga e whia whasa, ia o ui o le so upu I le se pule Samoa, e ia mea whape, ia mol sit fia o le sunga ia Frankie, ia sa sau mo Samoa o le le saina, ia le ua vene ma tangata lu Samoa, ia e nofo le alo, ia pito vau mana ia me te I mai le nuu o whanevau. Ia, ruinga la o Frankie o le tangata nuu Samoa le tangata masaina. Ia, le nganga whaanaro, ia malaua toa I lau whiunga le whaipule. Ia, mo le o tino le lipine. Ia, walta laina o le tatou whanelei. Sau. Ia. Nalo le mai o tatou nuu. Nuu le pega le paia le tua le whatetai, a vista le pega le topi. Ya, api o mai ma, tala mai awe.
na malawi mole ase singa o tatou whanei ia ono mai ela ia e kui tatou wata i mai a mole Aku cari di kota.